Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. So karong adlaw ako mutudloan og unsaon pag-ampo sa Diyos nung kaluoy or the Chaplet of the Divine Mercy. So kung bago pa ka ani nga channel, ayaw kalimot pag-subscribe. Tapos i-click ninyo ang notification bell, i-all nyo na lang para updated mo sa mga latest video ko pa nga i-upload sooner or later. Okay, let's start. So ang buhatan ninyo magkuha og groceryuan. Tapos ang inyong buhatan my friends kani cross. So make the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Tapos kani mao ni siya ang optional opening prayers or 3 o'clock prayer katong you expired Jesus. So tiwason to siya. And then katong O blood and water which gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us, I trust in you. 3 times na ninyo isulti. Okay? Tapos next. Kani mao ni siya ang Our Father who art in heaven. Tapos ang tubag, give us this day our daily bread. So humnon to siya. Next, kani. Isunod ang Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ang tubag, Holy Mary, Mother of God. So tiwason na siya. Next, kani. Muna siya ang The Apostles' Creed or katong nagato ako sa Dios, ang Amahan magagahom sa tanan hangtod nga mahuman mo og sulti ato. Sunod, kaning mga beads nga dako 1 2 3 4 5. So ang isulti ana mo ng the Eternal Father. Okay? Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity. So humnon na ninyo siya. Okay? Tapos ini ka magisulti ana kaning gagmay nga beads, kaning napulo ka buok 1 2 3 kutob ni siya 10. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. So hangtod mahuman mo ana mga my friends. Tapos isunod na pod ang the Eternal Father. Okay? Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Tapos, next ganhi. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. So kung unsay inyong gibuhat nganhi sa first, maupoy buhaton sa ikaduha. Okay, kani. Tapos sa ikatulo kani the Eternal Father, and then same raghapon for the sake of his sorrowful passion hangtod mahuman mo sa napulo, and then ikaapat the Eternal Father. Next, for the sake of his sorrowful passion hangtod mahuman mo sa napulo. Tapos kani ika-5 the Eternal Father, basta tiwason gyud ninyo og sulti ha. Tapos kaning napulo ka beads isulti ang for the sake of his sorrowful passion hangtod nga mahuman mo og sulti. Okay? For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Okay? So inig kahuman ana mo ni siya ang kaning dako. Okay? So isulti ang Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. So 3 times na ninyo isulti. Tapos isulti ang optional closing prayer. Eternal God. Okay, so tiwason na siya hangtod nga mahuman, and then mobalik nga ri sa cross. Tapos make the sign of the cross. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So mga my friends, maura na siya ang akong i-share ninyo. Hinaot nga namoy nakatunan ani nga video. So kung ganahan ka ani nga video, ayaw kalimot pag-subscribe, tapos i-hit ninyo ang notification bell. Okay? So mga my friends, dili gyud nato kalimtan ha nga kinahanglan nga mosimba kita every Sunday or as much as possible every day. And then magrosaryo ta every day. Tapos hinaot nga kini nga video inyo ni ma-practice. Tapos once nga makatuna, so nindot kaayo nga everyday gyud ni nato siya buhaton. Alas 3 or kung dili na siya ma-maintain everyday, anytime, basta nindot kaayo everyday. So maora ni mga my friends, daghan kaayong salamat sa inyong pagtan-aw. So sa sunod na pud nga video, daghan kaayong salamat once again. God bless us always. Bye. Ingat.